Madu hitam 100.000. Untuk khasiatnya coba kalau ada yang lihat di videoku yang kenal tanya aja apa khasiatnya. Dilengkap cek di Google ya. Khasiat madu hitam. Jamur ready, tomat melitre, buncis ngecer 75 8.000, tomat 6.000, 4.000 jur. Rokok 5.000. Jeruk piro iki PL? Pak Jan, PL 7.000 kilo bakule. Bakul tewel, bakul laos. Men rek. Men dek. Aku melok apa? Ul. Ya Allah, oleh nak. Tulang ya. Kubur, loro kubur di kabeh loro. Sing sitok gedhi anune. Sitok gedhi awake. Gedhi atine, sitok gedhi atine sing iki lho. Tapi atine kebuntel anu. Kebuntel anduk. Buntel. Apa? Ya.